saa cia Vilingi Wa Mauvoo. Ni mwendoni wa saa 3:30 masaa maabeleka ya miloni wasua masaa mailu makumanyithia kila cha katika kwisira Vilingini Wa Mauvoo umundi twiwa kwambililia wa matuko miongo ili na muonza mwai wa keli mwaka wa 2023. Karibu thini wa Mauvoo ni umanyithie tuambe kuona amwe kati wa tatu manengete uito ala tukumbanisye ni vamwe na atongo ima kanisa na uteti kuendea kuliana na ndosi ya muvai umwe. Silikali tethesya wao ni masaku ni winge vie enende metamboka miendo miasa kumanda kiwo. Itina wa Mutongo TV kumulika ngewa ya siana inya ina vinyewe nenza kuya mwinge nesi atetheka. Na MC ya watala Jackson Daka kwenda atongo imakwata ne mathukome mwenende. Vilingi Wa Mauvoo. Tunena ni kwesela ile 395 namba ya utumani mukuve uyambea na Ndeto TV ndeni wa mitandao itu ya mekumukanili Twitter ni @Mutongo TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag ni Vilingi Wa Mauvoo, Facebook Mutongo TV ndeni wa YouTube Mutongo TV Stock FM official nito ERASTUS kithuku wa NZOMO na Teresia mwende ngo kwa lula Mauvoo kwanzia ya mekona tuambia nikana onenania wa kwetikelia andoma muvai umwe maseuvye ngwatanio iyo ni wende kukwata mwaki kila muthenya enende ndongo isia makanisa na siaki uteti siiliana vyo na maundu ma LGBTQ wa oimitoke kuliana na uti wako wa Supreme wako manenga uthei andu maseuvye ngwatanio ni mwene kivila wanzama ya mea mbungeni ya kaunti ya Makueni na ula ni wa MC ya wa Elima Jonathan Muthoka na avala ukuweta kana withi uvathukanu na miao ya nthi na miao ya ngai na vala waweta kana tambunge ni miao vania sikalo sia kwikia miao ya kuleana vyo unenania kwa kana unenania kana kindu chonde kiuko ni ya LGBTQ kale buchalo wa Mutunga tuelese mbeange. Etina wakoti wa yulu kwitikilia na kunengo thasio andu ala memitwe ya kwenda na kemivae ukesa kwithia mundu ume ni kwendana na mundu ume na mundu moka kenda na mundu mokangi na kuvikia kumana na kimwe andu ala mabatisitwe yuta LGBTQ kanisa na ndongo ine siende na utheukia koti kwa kila no weta taitulite miao ya kindini ya ndino vambungeni ya Makueni mwene kivila wa kamiti ile ni ukonya maundu ma kimeo na ingi MC wa Elima Jonathan Muthoka ni umane ya undu na vala waweta kana wothothewe ni nthi cia nza ile ite mituo mesio kana sivangi ya kwananga nthi ya Kenya ile itwe yina mituo mesio na miungamo mesio ya kindini andiko no ngai utonya kumba mundume na icio kamwe endoke kale na mundume kenthe ndae kale na mundume entha mombiye mundume kale nayo yake thakani kana mwandani wa Eden indila we ni mundume ne kwenda mapenzi aya ndio mwete mundu muka na mumbe na onganzi tofauti na ila siake yuki chandu kwaje no masya na maime na onganzi ilo ndum kiutu kielewa sikozokozo kwa nduma na ku western world ni kwenda mo maingwa ethics na maingwa moral standards. MCA une waweta kanava Kenya inge meo ni lete andu ma muthemba ukutwana na vaikoti uvitukithia mutwano wa mundu ume kwa mundu ume kana mundu muka kwa mundu muka na vala waweta kana no kuthacha muswada kana petition thini wa mbunge ya kaunti ya Makueni kuleana na undu akienda musumbi William Ruto kumina undu na kukuna mungu andu ma muthemba u Kenya o vamwe na unenanya ula uwetekana ta witha utonyo manenga uthasio andu na ala mesikanie ta LGBTQ kuhusu pambunge kana kuhusu miao ya Kenya 80% yumitwe Bibiliani na ni advocate ya good living standards paingwa bandu na bamwe na clause ya Kenya ikwazia ati mundume akomena mundume kana mundu muka akomena mundu muka one marriage wa Kenya ni ndekwe na sheria hizo kwa register marriage ya mundume na mundume kana mundu muka kiuchome kukuna ndisi mumetiva nundu mio ya Kenya itikila na nyenguli ya serikali wa Kenya mundu utongowe ni His Excellency President William Samoei Ruto ulana ni professing Christian na ni ula utongowe tongoza mbo yake la bantu kono Museveni wiki anange kozokozo kwitwa ati wa LGBT na tuunga matakanisa endane kwendo tongoja ndi takanisa ona aslamu malani take ndukicha ushoga paingwa muitikala nikikoki
Kwa hivyo mimi nasema sisi kama kaunti ya Makueni sasa nikiingia upande mwingine, yani kanandi liko pande onge wa kemia ya Makueni ni tu kwikalandi tanye mutongwe wa committee ya Legal Affairs Park bungeni ni kana twete muswada bungeni ithita kaunti ya Makueni tuleane kozokozozu. Caleb Chalo, Mutongwe TV, Vilingi Wa Mauvoo, kumava kaunti ya Makueni. Na tuyuma kaunti namba 17 toka kaunti namba 16 thina munene wa kiwuni wende na kwikumila enende kauntini ya Masaku bala yu aingimo meolasimika kulate kiwu kundu kwasa na ala metaoni kukithowa kwa mathowa me yulu muno thina uwi wetwa ta umanitwe na mbua nini ile na kusiwe na kutuma mbusi na masilanga ingala vyo ni kumana na ki bala yu serikali ya kaunti yendeka imande usungio na kumetana enendi. Daniel Mwongela na ilipoti. Ina wakosa kiwunu wende na kwikalila enendi isio nisikivothokanio va kauntini ya Masaku. Nondo yube kalu sianone ukethia sukulu siethira thambite. Ona ingia ndweme kwa mananza na mundu ndethi kuwa kiwu kya silingi yana na kindu akomie siano. Va musini wa Masaku enende ala mekala isio nisia Kariobangi, Katoloni, Mujini, Migwani, Kathemboni, katiwa isio ingi ila siva maila simiga kuthoa kiwu kwa mathoa me yulu muno vala yu mutungi ute katiwa silingi miongwena ngina silingi yana ukilama tena mwikio nacho. Ni kiwu kina mwei na karibu sumwa tutakwata kiwu ba na kiwu kila tukwete wa Kariobangi ni kiwu kina kikopyo ona kinge tutetse kola kiuma. Nondo mundu nukwena mbeza ndeba ndo tatapa kiwu na kwe mundu taboti mutungi kwe andu mena family yoko matume ya mitungi 3 kwa muthenya na uchumi wa ba winthe muno pai mundu tonya kwata mbeza isu ni siandwani enende maende na kwina wathi usu wa ukosa kiwu aingimo mailasimika utambuka masaa maingi na walani wa kisomo ketha wi muisioni wa kulikilwa na ba ni bonda ba kiwu na kiwu tiuka tikethia mitungi 3 mbe witu tukauta kwacha na wiyo ukethia ona tisa ubikiwa saa 6 tukie kwacha saa 14 kwa utu ina thina ona ba kwa ng'ombe na bo kiwu ni kithelile piu pai kiwu ng'ombe ciuka ikalika ikakita kwa mianthini ng'ombe itonyonya mitungi ile na itho ina ng'ombe 20 kwa hesabu mbeza isu niti uthina muno nundu ng'ombe tanyite kiwu ndikala kuinyeki kuichao titenge mio silangeno kuune kuja serikali matutoboya ndoi kana matwete water tank nikenda tonondo tungithia ng'ombe sito enende maika ile serikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwa muvia wa kiwu na ungithe wa miunda kuma manthi anzia ya mituki ya kwamba umovosia kuma thinani mbua itanaua nundu yu walani wa kisomo nutona ulikilwa na indo ikaendea na kwasya thayu. Tuina kiwu tina thina mwingi muno wa kiwu kwa uni mututo no tutethia imwe ukethia nitakwata kiwu nitaendea na ukwata kiwu kulati kuwa kiwu ti wa mutungi silingi 300 kwa ute yo golia serikali okwa ndaiya mututethesie na utumanthi o kiwu okwa mituki nondo yube kalu sianone ukethia sukulu siethira thambite na iti ungaramika kuwa kiwu nondo niti tiumia mbesa ya kuwa kiwu kana ti mantha mutu usutiwa thina tena gwo kuilumia tio yuba bigie ningi no tuikira uya ng'ombe kiwu na mutungi silingi 30 ng'ombe mbo yuwe na ng'ombe 3 ta yini silingi 900 ila no sio ni kwete no sio na ile wa mutu ni uya ng'ombe kana ni wa mutu wewe bena thinoso kwa umundu laibu tono ndo asaidia ndailo utusaidia kwa une tukulia county government ya Masaku itwete kiwu na mituki undu batonyakana nundu serikali iboko undu witu nuti tukunaku tandu alangi na eva kiwu ni kinini kula kiuma twete wa kiwu kona maloli nundu itweka undu wananchi alangi meka ono uyovo minister muveani wa kiwu Catherine Mutanu ethi tunda kulia enende ala mena ndovui kuna echa kiwu kwa enende maukwati munini usilikali ende na umantha usungi wa thino ula wende na ikumbela isio siwi kwa nionthi ya Kenya kumana na mbua nini ile na kusiwe thino wa kiwu wende na ikalila enende ba musini wa Masaku na maithiluko mawo wala serikali ya kaunti ya Masaku yende na ukulwa kumantha nzia ya mituki ya uthinikia thino nikenda kumetana enende na indosio. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kuma kauntini
ya Masaku. Tuambie makueni toka Masaku na yututhi county namba 15 itina wa Mutongo TV kumulika ngewa ya asiana inya kuma cholongwa mwingi central county ni ya Kitui na ila ina vinyewe muno ninza itina wa nyinya masio kuitia na osoe na kuthi ndokuma iyo ni siatethekana leu kuma ofisini wa ndongo ya ka county ni esumwandu Irene Muthoni Kasalu tanzia imwe ya kuitangi ya kumana na yuwa ila imakwete bathuku kivu wa kisioki mwikali muishoni ni wakadhi ya itambia yi aikudia enindi ala mekwenda utethio makakuna livoti maofisini ala mailite ni kenda makakwata utethio Lina Musangi na ilivoti itina wakamemeka kama bisa kama Mutongo ikutambuka sokoni wa Kiulungwa na kukuete yangewa ya mwaitu umwe na ulaye tumake alimamuti na inya na maya mumbiri na mwaitu kwithiwa na vinyikita muno ninza uvamwana siana yuwe na kindu kia kutane itina wakukwata uteithio leu Wauzi anichinu kazi hiyo nena nacho nesa siakwata kebesino ke sia leo kwata sioke kwiselo Kitui Mwasalu mwaitu uyu ni wakwata uteithio wa leu muthemba wa mbemba mboso musele mauta makoya savuni kati wa siendo ingi hamba wewe angusha inenge we mwaitu uni wawetakana itu ama kene maindie kumanza we kithitoni kia kutethesya siana iya valambikia yu matakwatikana simu na vala isiana isiende na kuumia muno ninza mbikia kuwa kumana na kukosa leu inde nyengo tuongeanga imuvea nikwitha nini notie wana wo wake na mwiki na nabika bandu no kanemwa wesa kwithia numala kibarua nikikwa ngoliko goko ya tui ngoko bakoba umituo amwe monenge ange mombata na babika bandu na ze yuwe wandu ngindito nyotia wana wako ngathi uthu kumakundu kwasa nedi wana go banyomba nyene tuvinge kutugwe niwa saivusa ye kumatavya eitu ama akikana ngoo yake ndina wona mo ina mavikie kusioka musi wetho kivalua ni kiaye ithi tuneina zambingi na ithi twatunga muvea women representative ito Irene Kasalu nikumwe kana ngaina mutethi bala wivonze na nitumutunga kivila ningi nondu wake amakiki yake wanengwe ningai vinyozu wake wanewe ningai sana isiakwa isana chakwa nikete na mathina oumendio manzi asiana sio kula mai nekethia na kithiki methe no nyake no nende ona kumasubia wana wo na mena mwanya paloko kumbi wala ngunena asioke nyindi nondo nake ona banini munini wa Kivu kisioniki na ula wiki muthelu na thokete mwaitu una kumuthoya leu ni watongia muvea mwandu wa Irene Kasalu na vala waeleza kana nuna vikie kutoa siana sivitali ofisini kwa DCC andumie sivitali na siana isu sia thimwa sia wateka nonza iyo kana minyoba ikindu kingi na siana sianengwa plums sianengwa uso wa kuongela vinya na twanengwe yiya ne DCC ambia kwa ibindani ino tuivika mandi siana isu siambe kunywa usuru ndi sianengwa liu no zikulumane wengine wathuthi ala mena utonyi maende na kutethesya musi vamwe na ala mena maumu wangi nduani thapena hangi mena ngoo ya ulau ya kutethia anateka musini ukyo hangi me around mavinyi mbaitu tethia ni watumia kavinda kako makuli ala mekumbelito ni mathina kivathukanyo mavikie kwiyumilia na kukuna livoti maofisini ma serikali nikenda mavikie kutetheka kwa ala mena mathina tafadhali ndukevingie nyumba nundu wa thina umaluka ndongo ini sikivathukanyo umwe uyukambane wewa kikamba na umaluka kula kwendongo indukevingie ndukoseika kwithia mithenya yo bakunengete beke tumi umaluka anengane thina wako kwa mheshimiwa waitu Irene Kasalu wothu wa mheshimiwa wa Balawi mutethesya wa mwandu Kasalu na ule itongo eseseso yini waweta kana itina wakukwata wito uvisi unu no sitambea kumutethya mwaitu uni kenda kumwitana na nzami tukila itonyekana monzi ni kwitha twiva cholongwa waita ni kwithia ela mheshimiwa Kasalu unakwatie wito wa siana ino kana sina nza na kana mama no nenda kuvinga nyumba ayo wa eno wanza ni kwithia ena siana siva siana inya na ena siake inya siana sionze ni nyanya na etu make asa kwithia maiva kubina mekweta hoteli mama oswelo na manyikikana no kwenda kwiita andu mangonzio omwaka tuona onesele Balawi
na mutavye thina wake na natwa utethio kwa Chief Makenda nake Chief Makenda no natwa ye ripoti izu kwa Mheshimiwa Kasalu na Mheshimiwa Kasalu anosa itambia kwa mituki na nasia mbegu itu nimukona liwono ola Kasalu we mwene umisie ta musei wa Gitui County na musei wa Cholongwa na musei wa Waita aete mamo no utethio nikana ciana icio cikese kumenensa ni uvucho kwa musi uu na valasiana iisa vikia kukwata utethio wa leo kuma ofisini wa Mwandu Irene Kasalola niwe women rep wa Kitui County. Nguripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma Kiulungwa wodini ya Waita mwingia katika kaunti ya Kitui ni Lina Musangi. Vena vata munene wa atongwe kukwata na kuthengesia maendeleo na uthukumi kwi mwenendi uanenwa ni memba wa mbunge ya kaunti ya Masaku kuma wodini ya Tala na ula oingi niwe munini wa ndongo ya ala aingi mbungeni ya Masaku Jackson Ndaka anena ki aivingwa iseso ya mithenya ili ya kunengane mabalua makosia wakana birth certificate cha thikila chethi wa ofisini ma Kivu wa kivalo cha Tala. Boni Mutesia ni wavika ofisini wa Kivu na yeva ni ripoti yake. Vatonye kasi ingi makethe wa mataisa ukuwata mavalua masiana sio kusiawa kicha kusiwa muthanyani wa umuthi vala MC wa wadi ya Tala Matungulu Jackson Ndaka wetho ivingwa isasa mithenya ile ya kunenga ni mavalua ya kuyasia ayueta kanasi ingi ni methire makwamite kukwata mavalua yani kukosa maundu kivathukanyo ama vikiana mavingi sana kukua vinda ya samaisa ukuwata mavalua ya nenethiwa nina unenania na alamandikithasia birth certificate ma ofisini mwa Masaku atwaikiania Atala nitwitha bandu ba mitheneli umuthi wa kwambililia matuku 27 na uni wake ni matuku 28 nundu pa umuthi twina asia ingi mena ciana cia maskulu ciana ci standard 8 na ingi ci form 4 na ingi ci grade 1 na ingi ci junior secondary school na ni ciithitwe asima itheneka muno nundu birth certificate metagwa ngili mwa maana 5 malatilwe Masaku itambia iya weta kana ikato yawe kila mwaka na kana nikelo kimwe cha kutethesia kuthengesia mawatho make kwi mwene nthi aigweta ngana no kwenda na thukuma mwamba na tongo yonthe asakue kwikithikana mwene nthi ni wakwata uthukumi na maendeleo ndibisakwa ndimetia kura ina meye services mwangatatana bina ngathengesia ba na kwi muthana wa umuthi niwone thana thengesia birth certificate ba nikena ngethe ondie kugo kila mwaka kosa mithenya teli nikenanga olanga asiai na kunimakwa makura ngalama na ndika chuti kwata ntwingwata nio muno na serikali witu wa Masaku ula na mheshimiwa wa Vinya na mheshimiwa witu wa Matungulu mheshimiwa Mule ko tukeyeka sindu cionthe tingwata nio na ekadima kwa Matala ni makulela mewa netana makaumila kwa wingi nundu titha tina wendi o mathukuma otondo twa mathite twecha kura amwe maenende ala mevikite kukwata mavalua yani malesekana maina vinda yumu ya kemikalile matena leo mesini yona ingi matena ilovia sia kutethesia kusukuma kana kulate mavalua ya kuwasa Jackson Ndaka ulane wewe kiye biti mbingi komandondo andu maitu matona kukwata certificates nikwithe wa mbesa ila ikwetagwa andu aingi maisiona na ingi ona nime ukoma nanza kwa meona abandu ba kuwasa certificate maweleu na twitunga mubyano ndwa serikali nikwithwa Jackson no toye location iwonde amatabetie moke mosa certificate na nenge sioka certificate sina bitha kukwatikana nundu yito munde zaila yikuo na musi icio kainge 25 ndiye yoneka na unambe wona mumile nuna kwa nethi ukikisioni ni matabetie na mone metikie mbunesa maumila lakini nenge no mande na usia birth certificates ni ciaetwe uobisi wonthe ni woka kuku anengi wasisya tana ya ndundu moka yonania kana be thina na we uguo kwina thina nundu kwina nzaa na kwina challenge kingi muno cha mbesa kini kivikie kutuma ingi mamwika mekala ilungu ya samatena ivande kana mavalua meki vathukanyo mavata na we vata ingi makethi wa maithe ingi wa mauthukumi wa kuvena kwekiria kana maina atilwa ni vinda kana kukosa maundu ala ingi maumatethia tasisya andu mamwika ala meba kwa nondu tanena no namwe uno na nena namwe na realize kana aingi maina ivande na maina birth certificate kwou niti kwasya kana
thina ula utumite matosa ni wa mbesa na kwindwa poverty level zio yulangu kwa uti asia silikale witu wende na ututhukuma ututhukumite na to focus much na azima moika nondo aingi masiaite lakini they cannot be able to sustain their families. Kumatala matungulu kaundini ya Masako nyene tawaboni Mutesya. Livoti ya Mutesya yetu twaudhi umoni mwambe twambe kusemba matukani over nini nzio kedeti na mauvombe yake tukadhi basa. Mukamba aisye ngundi yambe neyokao indi nisya wetina nekavila niambia wengi mukamba niwisisya kusandongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi wa Mauvoo ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandini wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Karibu niende na kumanyiria na indi na mboso ngambe na Mauvoo ni na kwa mboso mamotumani eli oka kuyanana na ila livoti tuambie nayo ya LGBTQ Supreme Court evalukile ingi itina wa kuvaloka ikuwa nini ya azimio koti ko inene viembe kwimiao ya ngai usuyeta wa Cephas Waita kumangale kwa siya mulolongo na indi utumani ungi umwe unuyasya ERASTUS good evening maundu ala maende Kenya masiasa metwano itembi biliani nimo meotuma kutauwa mbua ni AC from Mombasa Changamwe twende na kunena ili itatu kenda imwitano ambia na ndeto TV na mitandao ni itu ya mkumukanilie twisongana bene kana mbunge ya Senate ni kwithiwa omituki imweke ya kithimini ula unai munene wa NMS musini wa Ilovi General Mohamed Badi kusungia makulio yulu wa mitomile ya Ilovia sia maendeleo kauntini ya Ilovi ndeni wa utongo imuvitu itina wa kutia mabilioni mamadhie mate maive ona kutwika mbesa siayo ni siabathi twesionde ni ofisi wa President Governor Johnson Sakaja umundi avikite mbewa nzama ya mbunge ya wiki wa masavu ni wawetakana uungu wa utongo wake serikali ya Ilovi ni ambi ukwata cheni ndeni wa ukolania wa koti atio ni muyo mwito wa madhie ala manati ni serikali betu ya county alama endea na kumunenga muthenya mwasa undu wa kumaiva Benjamin Mwaka na ilivoti kwa withian Sakaja Johnson Governor wa Ilovi Johnson Sakaja no weta county thina utomi wa ukolanya koti kuvikia uthui wa shilingi bilioni 40 Sakaja inena hitina kufika mbiwa wa komiti ya mbunge ya Senate ya wiki wa masavu na mitumile ya mpesa waweta miei na kuma aliko ofisini kuambia mwaino wambe na wake li county viroikolanya vakuvi milioni ya naimwa kwa muthena
zama ya kulonga wanyo ilovia CRA inengete kaunti ilovi musuo wa uthui wa shilingi bilioni 67 kila mwaka. 67 billion. So that is our potential, but in how long? Is it annual by annual? This year's revenue target is 18 billion. The last one, especially when this system came about, was around 8 billion. The highest we've done in the period of devolution has been 12.6 billion. But once, as we're streamlining things in the city and the different streams and the system, we can actually go upwards of 30, 40 billion. In the month of January, February, we've been doing an average of 80 to 100 million every day because of the system. When it's been unstable is when it has gone down, but we've been hitting such high numbers. Gavana Sakaja heweta maunduni mambi kwaila na nimeusova usongo unambe ni kuithwa mitlatala ya koti kukola na wa chondoni kimweni nambe ye na itumia nziasya matukwa asya mitandao no kana kuikithia kila silingi na uwezeke wosiweva na witume kata. Where is this system currently hosted? Who owns it? Number one. Number two, are there commissions being paid to anyone on that new system? So who is collecting revenue for Nairobi as at now? Is it KRA or is it Nairobi Pay, which is owned by the Nairobi City County, where you are the government? Nairobi Pay is owned by the county of Nairobi. We are working with the national government in terms of certain hardware and components of the system, but it is no longer, because there was an agreement between Nairobi and KRA which expired. That agreement ended. We've not procured a private entity to collect for us. We are not paying anybody any percentage of commission. It is fully Nairobi Pay. That's the Nairobi system. Ono uyovo kwa na serikali ilovi mvena madhie shilingi bilioni 21 manatiwa ni serikali mbetu vala Governor Johnson Sakaja wathingilela no sovitenza wa mwana kukunikela withianu wa madhie mbe wa kumahiva no weta madhie halama na umaniwe na uthukuma mubea mwana wa NMS ni lazima mayebwana ofisi wa Mosumbe hula wa service ENMSA mbene. Our legal pending bills in Nairobi County stand at 21 billion shillings. If we pay, that's the only thing we will do. We will not pay a salary, we will not do a road, we will not build a hospital or buy a single tablet. So even for legal bills, we're not paying until they go through that process of verification. Even decretable amounts, we've asked that the committee just say, yes, these are decrees that you must pay, and we've been paying those. Before any shilling is paid, they must be ordered, because it is very suspicious. And that pending outstanding liability, especially at NMS, and I'm glad the Auditor General affirmed that those ones must be paid under the Executive Office of the President. Mbunge ya Seneti mwamba na ofisi wa mwiki wa masavu ni madhana nongi na uthukumi wa NMS uthukumi wa kaunti hii ilovi mbetu wekwe ukunekeli nokana kuikithia mitumile ya mbese vindani ya Governor Onenukie Anne Kananu na olona director munene wa NMS Major General Mohamed Badi Sakaja hivi kitembo anzama ikusungia makulio yulwa mitumile ya mbesa siya mwene ndhiva kaunti nilovi mwakani wa uthukumi wa ngilile na 19 na ngilile na miongweli. And when they were handing over, the NMS was handing over to them, it was also the feeling of myself and also the committee that the NMS should be, there should be a complete forensic audit of the time they were in office. Documentation required for that specific query is not within the custody of those before you here. So we will write to the Executive Office of the President, we will write to State House and ask for that specific access. We can challenge the IGRTC to look into that matter and give us a report that will go to the Assembly, will come to the Senate on the a legacy report, if something like a legacy report on the transferred functions. Call it a special audit on Nairobi revenue collection through all their systems, including the newest automation that can take us through NMS and another system which was being done. Vilingi wa Mauvoo kumava bungeni ya Senate musini wa Ilovi. Nita wa Benjamin
mwaka. Atandithia ma kithangathi wardini ya Thange kauntini ya Makueni ni matula muti muvea wa survey na utavi wa kithangathi kauntini ii kwa kila mawe tata withitwe uima ivithia mbesa mbingi bewa ila ivitukithitwe mainena itina wa kutwaisya kikalo kimwanya sokoni wa mutitwande na MCA wa wadi ii dakika tumo kumilia kiyocho. Atandithia aani maweta itambia yi ta imatiite mena vaita munini vyu ona angi kukosa vaita utandithiani uwo wa kithangathi. Kennedy Mulinge na ripoti. Thini wa aktila vitukithio maka muvituko kwenye ndevisi otoviwa kithangathi kauntini ya Makueni ni kana atandithia manthini ma kaunti ya Makueni ma bidhaa ya kithangathi maile kuiva silingi maana ile kwa kithangathi chakati wa tani ili na tani itano ndi atandithia mawodi ya Thange sub kauntini ya Kibwezi metata meku video silingi maana atano. Vama itula mote mauvisa mamovu ya kuthinikia maundu ma kithangathi kauntini kwa kwitha maithima wito wa kithangathi vamwe na kuongelanya na ula wangali la meutumia kutava kithangathi ki tailete kuiva intanage na twailete kuiva intanage mo mai kwate intanage metulazimithia tuive mbesa ona itebo nthini wa Finance Act ambapo ipo tuonie kindu giki tailete ngali mbingi ila tukua nacio kithangathi na mavia si between 2 to 5 tons per trip twetwa ni maneli lakini twiwa tuive maana atano twiwa tuisaniwa i twilia kwatia act niki ila yumetwe ni county government kwa kila mwisuva ni kanda twatie act ile na umiwe na muya olona umiwe na ni azia kuma oyithie twatia mbilu ila yivo na act ila yivo kutwia kana kanda ila na matinga la mena 2.2 tons na 5 tons per trip tukaiva maneli thoa umaiteta totheiye kuma silingi ngilio maila manete wa suma kautambe twende wa theiwe tunamo kuteta kula kwi director wa muvea uo otavi wa kithangathi itambe ya kumongelela ndevisi otavi wa kithangathi maiteta tayende kuma kuna kwa kuolo kwa tina kwangi ukosa vaita wa biasala vayu maenda muvea ukulelia musivi mauvete na kuwatea maendekithio ma act lama vetu kithisie tuna wasikalo sia public participation mwaka muvitu ofisi wa Sand Conservation uivithie kithangathi kila tukuite lakini timba kangali nundu rwiwa tuyapinire na twikuna wia na twamina kuthukuma twiutiilulwa ni kindu ngali imwe ni azia twosetwo na loni na iloni izikwe makwithika ni kwithia wathukuma withi utialilwa na kaindo kaini katesa kuutethia kwou ni tumukulia kwa ndaiya mutu isie nikenda withie mwene nthi ni watetheka nundu ila twapiniwa twivithia muno na mwene nthi ula wa kawaida no kuviniwa na withio na ene nthi matatona kwa kanumba cio cia maana nitikwenda kwiva ushuru witu na serikali iti na muguo muno nayo na nitikuigua moyo twiva ushuru kingi ni matu preserve mbuzi isitu cicuvike timwe namo tana wananchi wise kwithia mbuzi ni citu nitasuvia undu bailite na kingi pe mavia tukuame twa kibuthi ki thini wa Finance Act kipo na ba yatuosa patitha mundu wa collect revenue nitukulia bethe mundu wa revenue bau ni kana tweke kwitha na friction na county. MCA wa ward ya Thange Eric Museo ikatumole vigita kikaloni kikwithukise kiyo chatandithia aiweta act yetaele kuati wondo ya miniko vitukithio ni enenthi na mbunge ya Makueni vaiweta tokuatia mitalatala na nzila sielite kwete muthia thina uwa kova na kwa andu maitu maeleva silingi maneli kwa tani between maneli tani ile na tani tano na nicho na amata pia na nteigwa na anongo engage andu maitu ma sant ezo kwa ntwa kwate ni anoto tukoma serikali omwe na ninotwani mwingi ne kwethia timu no eba ya sant mome ready kuiva ushuru wonde ne kana ma support ye count moene lakini thina wo we clause yuke mwe cha between 2 and 5 tons na nita correct nengo engage relatives offices ne to make sure andu maitu kala maile kweba ne maiba kala kindo no kulia andu maitu namo ne mathuthi maleba mo whether mundu enda kugua mabali matubali a make sure athi kugua matubali na kathi kugua matubali na athi kugua kithangathi kana pandu pala bataile na kila kingi tisobe mazigira tikana ngana ingi nitwaone patoro kugata ando kugua kithangathi. Ken Mulinge Mutongo TV kuma Thange kaunti ya Makueni.
Serikali nene na ilasi ya kaundi siende na kutoa isemelati kivathukanio ya miako na kwailia masoko venapata munene wa amwika alama tena mawe ya kulika imanisone sia kiuvundi na kukwata utuika na umanyi ula wailete kulika maweyani asukati wa angi wetano uune kuma kwa mwene kivila wa imanisio sia kiuvundi sia kimbene Collins Kaloki kitaka ula wambula kana utuika ula amwika aame kosa imanisioni sia kiuvundi nutonya umanenga hebuso ya kukwata mawea na kwiyaka ki ukwate. Daniel Mwangala na ilivoti kwa withiana. Chitakandane na Vilingi Wa Mauvoo ni umbulakana waki wa musi munene waki umundi wa Konza City wende na utwaiwa na usilikali akati yende na utwaisi waki wa nomba kwa ene ndima ukwati munini kana affordable housing ila siende na utwaiwa ukamba wa mavuko nivekwithwa Vilingi wa mena ya mawe kwa mwikala mena utwika waki uvundi kutakuikia miweivo kana plumbing waki wa nomba kana masonary na mautwika angi. Kituminiki ndenda amwika kutumia ivuso yuna kwedicha imanisione sia kiuvundi nikienda kuyosea mautwika alama ilite na kwitha matona kulika mawiyani asu na kuuneka. They need youth maitu mamanekana Kenya wala endete. They need skills. Bama sako tena projects. Siembwa seba adhereva projects iba konza na projects isi sionde. Nsikemba ini di masons ano mamyako. Nisimba sini di ma carpenters maosovya. Nisimba sini di ma electrician maiga stima. Nisimba ini di plumbers maiga kewo na sewage. Na sio ndese bama sako konza sete na adhereva maboko sema sako. Na moika witu no bothetie ma course ama ujuzi uketha neta mendo the less ya white collar degree only. Tema encourage more ma train we. Nikenda wethe makwata skills isu. Whether ni matona benefits kwa projects isu si kuwapen masako. Ningenda umbula kana milati ino ni kwitha ndeuna muno amwika kuma vaile mbetani ya ukamba na lame kwitha mena mautwika asuma kiuvundi undula wenda ona mwasi mejumile muno na kutoasia na sio imanisioni sia kiuvundi akwa kwele lukela mawe ya maovisi. Nasiambia thina mwana national government ya zani college na zani mweza takonza sete niende nao. So this project is a lot of the maito na watu wamemaile othi makanengwa skills isu. Kavindani kaundenda serikali ya kaunti ya Masaku na atungu yangi kaunti nino kukwata mbausiana ila siumete misini ya ukwati muni na ile itarona ulika imanisioni isi ya kiuvundi nikenda ona swito nekwiyaka ki ukwati. Na ndio ni courage nondo aingi na mato nemba mayenda lakini whether maina uwezo na mweze mesimingi na problems. Kuone man courage leaders to emulate that example. Nikenda wethie siana situ esi atwenwa alama tena fees mathethe wethie siana situ sio ndesi akwata skill na momo ikama yeyumya na mama sisi direction ya TVET ta outlet kana ta to not tethie tena siana sienza ta school ya kwa Momboni engineering driving school na siana sisi Qatar si United Arab Emirates na sienda tanondo different skills kote encourage and maituma manekana skills utena sio bandu umelela they know you to even outside kuhusiana sikio bidii na isome thwaneza. Uyo kavindani kala amwika ingi maminete umina masomo imanisioni sia yuna kukwata mavalu alama ilite indi makana makwa iwinda ya sanundu wakosamena ya mawe ya vanthi ya Kenya na mwangi makeli lukila ndawa sia umila na kuelika metekoni ya ndawa isu. Daniel Mwangala, Mutungwe TV, kumava Mumboni, kauntini ya Masaku. Tanzia imwe ya kwailia mawithiruluko ma kisomo kwa amanyiwa onthe mivea kipathukanyo ite ya kiserikali ni ukiva mwe kutethesia skulu wa sekondari wa kusoma na kuinuka wa mutanu ula wi wodini ya Ivengoni Nzambani sub-kauntini ya Kibwezi kauntini ya Makueni. Mainena itina waiseso ila yivani kukwata mbao kisomo cha amanyiwa alama umite misini ila mivinye ki ukwati kwa kumanenga tutaulo twa mwi na utethio wa school fees. Aneni kauta ni mawetie kukwata mbao kisomo no yonzia ila itonya kuwete mawaliuku na uyananu kwa onthe. Ken Molinge na ilipoti.
skulu huwa kusoma na kwenda kwa Mutani Secondary waambiwe kielelo ni cha kutethesia manhiwa aingela matoane na mtoto wa Ndhamu wa chulu kusoketha maskulu tunaomwa kwitha machite maskulu ndo kukosa fees nange kutambuka miendo miasa kutambia kisomo skulu nilasia eva kuvim aina na kavinani ka kunaicha tutolo toa mwika na sanitary pads skulu ni uwa Mutani Secondary Munga meiwa ikundia nitasema Foundation Jacqueline Motiso ni wadhuthi ya vethi wanangwata niyo walanyoni na muvango ni tuma skulu mondene matetheka na sanitary towels ilame utumia kwa muda wa terms ile na nithi twendeka ki skulu situ cia secondary school mostly day schools ila sivaki bwezi east na ne thandienda kutethia kana ka keletu ukaiya skulu mpango huu niende na kweka mwaka wa 2023 witwa Pada Girl You Keep Her in School kana nenga kana ka keletu sanitary towels nekana keka la skulu kibinda yonde mwane kimololo na mwane kivila wangwata ni ya maendeleo mangu moya mondo wa chulu na ketha na ikundi kuendea kukwata mbo skulu ni one kana withi wana utoni wa kuiongamea ule tunambisie mwaka muthelu ya ukwata kisomo ngalikwenu ya mudia wa chulu kukwita wakati kakaina mbotela kana withi ya siana situ la siangali kwenu ntuendeo bindu akisio withi kisomo ni chalika muno kuko na tuwate na kwimaka amira na sindu ingite cia kwendesya ni cha somwa skulu wa Mutani tubingwete tutetheanisie na director wa chulu wa Dr. John Muma na timu yake yangali kwenu kana withi masomo masiana alama tarona ku afford boarding alama tarona ku afford skulu cia basa asima abane masomero cia skulu tukio monde tuketa kweka follow up kana kwati abala ubikite fedha wena siana ya 8-11 otubinguie mwako subitie na twina shirika wani tasema Foundation na director wake ulaye yogo monde wede aitwa manenga sanitary pads na skulu watu wameoteleka bado na computer mwana mwitu wa kisioni waete computers wede ya wapata computer na tuwa vya siana ilengete 10 ila nzite yebyo na mbui ndini wa skulu fees wa tamu mwe na ingesi ya kwato wa tamu ile mwalimu munene wa Mutani Secondary Mr. Mutie na kika thie tambia ikundi vala wathuthi asei kwikumbatilia na moko ili kwa kweli nimeka undu musiono ndu ni mambo kwa siani mime isponzi mao wise ndo imile ite po ningi mwana wendu ipo wa well wishers ala megwa mendo tani ya kuteja Mutani Secondary School mwana wipo iwe manguzi kango mutu tethesie asimile ite po ndu tuna mwako tende na kwaka staff room ya alimu tukwate ufadhili wote ule katika na tinula tunagwa kiuni kimwenja tutethesia muno pyo na sa tethesia ka the girl child cha mama ketho na mugo ngoni na pia masomo ni kitha kia sawa na kia wela Ken Mulingi Mutongo TV kuma vingone nzamba ni kaunti ya Makueni. Mutavania wa ikanisa ya Global Vision Bishop Robert Motemi ni wakula serikali yambe kuungamia melati yonde ya maendeleo na ilovia isui elekelelwa kuokitana na mwenyao na nza ila yende kuumesia enende isione kivathukanio siandi ya Kenya ainene ya sokoni wa ngutani mwingi. Bishop Motemi nuwetie kana enende aingi kisioni cha mwingi imekumbelitwe ni nza mbingi na kukula serikali yose matambia mami toki kumetana ende be kindu kimwe kina thina munene muno na kyo ni yua nza ila ikundu ni ku ni nza itaoneka yingi nondo kisio kina muno kutunga bayutwe ona nyekinde amea ona teka kindu kingi baya uambua ina imezenyeki na ni ndo ayombe kondo ethabe kindu kita wanza yuye kuno mese mingi ne kokoma ite siana mbingi ne mbinye na nisenga muno nondo kuvikabau serikali ndineza kwika undu wailete kutanya andu era ibatonyeka mbesa imwe ila sikwitwa miradi ne mwenene ya maendeleo baye maendeleo makilite kuwithia andu menanza kwa uni umya wito kwa serikali ya county kwa serikali ila nene ya national kana yume maundu wala onjo nde mambe kweka nwamo mambe review mambe kunikila ondo makwenzea andu maito yua matana ambe ukwa baye maana twetele mbaka andu mambe kukwa kana jana chambe kwa roni kwa shoko kana jana chambe kwira na abya nduku na yitu yambe yakuka usitethia yune ndevi ndailese opyo ya kulikilela
na utethia nyene nethi wana murandi umwe wa ciana ila citetonya the disabled children na ninasenyie muno twana aceima itunga twana na bandu bakuga kwiba ila support manenga nae musei umwe oka asia ethi aba one kobisi jona tuta namba unena nge wengi namba unewe kobisi kambe kukila twatwa mnyomba kwa ube na dhino te kute munini na serikali ni ailo likonduno nienda kuikumia wito kwa rais wa Kenya Daktari William Samuel Ruto nimwe ati liyu bano nateka maundu alangi kuno ngali kweno yokamba wito leo no kwendekana na uendekana kwa mituki na ende nake mheshimiwa nake inenda umando muthemba wiba osu kwa ateti yonde na atongo yonde tutungianie ibinyayu welekele kumande ando leu ibindane ya Joseph